May ni kwa chol ni ania kan channel min lut sak min lo thlir sak thin tu te in chunga lom thu kan soya kan channel min la subscribe sak lo te po min lo subscribe sak ve theu turin kan in nge na ni May ni sari khan min chian kho chunga Burma sipai ta chuan kum som panga anau pang Paul ko zirlai chu silain an kap hluma arwang po an lak sak ngalani kan riat theu angin Burma sipai ta hian sual na nei lo mi pui te chu an du hun huna an kap hlum top maya tuna an ka hlum nau pang khongai thak tak po hi engwanga kap hlum top nge an ni riatani lo nimin me ni riat khan arwang an lak sak chu achung te bula an ron pele ani minung lai kai hruai sipai ro rel na chuan an ram mi pui te kut thak silaya ka le man an labang chuang lawa vo in thleng hian report pakhatina tarlan dan chuan an ram mi pui poi soilo mi zariat chuang an kap hlum to ani ni kumatanga corona virus rilenga wanga ei bar zon nalama harsat na tok Myanmar mi puite chu kum in February ni khata tanga sipai ten thunei na an pong lak nuwa azual za pui vail hen lo ti angmain ni tina an sum don na an thiam thil manga na tho le sarkar na te chu chang zelin politics in lumlet na thlichia chuan anwai khrep ani ber mai covid rileng wanga harsat na chu thu ran po lo ni te reng sela khothang lam sarkar hausa ten Myanmar sipai council sarkar chunga hrem nalek ko nan sangson chi rang antita a chu wangin foreign investment tam tak atop phata ani Myanmar ram chunga mi puiten ei bar zon nana an tho ber industry lian tak tak te chu an chol ta thup maya ti chuan industry sector lama kut na thok tu te chu na nei lovin mi nuai tam tak anom phata ani covid rileng awangin industrial zone atangin na thok tu nuai ni chuangin tho tur an nei to lo mek sipai council sarkarin thunei na an pong lak nu in rampon lama company rondin ten an na an cho san ta hloma na chan ta te chu nuai li vel lai an tling ta bokani hetia Myanmar mi puiten hun harsa an ma chon meka politics tuinu wangle thunei na a chil mi then khatte awanga mi puiten leirem an ra le thei lo lai hian hetiang zela an kal chuan kum chan ve lo liam le mewa chuan khopui chunga cheng mi hring makta duai level chuan eile in kham khop an nei thei don lo ani ti in WFO chuan an thlir lo kani tuna hian thilman hi chuti em in asang bik lo na chungin ho tur nei lo wanga sumlak lu na tur aw miau lo awangin ei in leiturin har sakna an nei tran to ani mi pui mi mirte na thokin lovak chuak don po ni se sipai ten martial law an puan na hmuna zalen takin chetvel ngam ani lova van doi pal chuan man to le nun na chan pha thei hial khopin sipai te chu an chero wa thina ni mi kongkal thalai te an ti dinga chuan lam fara te te mangin an man lai mobile handset an chu saka veiwa na an man thin two wheeler te lak sak chang po an nei thin sarkar na thok tam zokin CDM thlopa an na an kal lo awangin lo an lak lo na arei to a sumle pai an har sat em awangin lo nei le beisaya ma ni na zom le te po a then chu manin zela an khung ta thosia kam ding tam zok chu ma ni in le lawa po omngam lovin mun him nia an hriata an bi bo hlomani CDM zom kam ding then khat chu man tumin anin lama an ron zong thina an mu lo chuan an nu pui fanau te thlengin an aya man an tok zel boxia sipai ho kut noya chuan mi hring dik na chan vo hi abowa zalen na chuan kho eng a mulo ani economic intelligence unit EIU chuan nikum covid rilen nu khan Myanmar GDP hi 0.50% in an niamang ti in alo soilok to a kumina ero chuan covid le ram buai wangin za a pasari aya tamma in an niam pha don ani ati mitam zok chuan an poisa nei sa le an thil nei ang te khalin chung ko chom na atan an mang meka ni kum lama chuan covid rilenga wanga har sat na tok te chu tlema zi om deuh ten sem dam ei bil thi ti in anin pay zone theya tuna chuan mi te tran pui na thok thin NGO te po an luang chuak thei tameu lo ani hetianga khosak a har sa zelani chuan UNDP chuan kumsang ni som ni pahnia chuan Myanmar mi puizat ve deuh thoi mi makta duai som ni panga vel zet te chu rathei ber din mun BPL din muna anding thei mai donin a hreta ani ma ni ham that na le thunei na luat wanga
mi puite zalen na ra be le nun na heti khopa an chang nu po a sual sipai thil ti do dal le dem aya mi pui poi soilo lung oina lan tirte democracy lam tluang zo thei tura nun na thapa ma lamek tu te diriama mana soisa a silaya kapdu tu Burma sipai te hian an thil ti hi an simwat ani lo chuan Burma ma khuwa hi athim hle ani Kachin State Pakhan Khopuya te chuan Burma sipai ho chuan an bike zor lai te chu an ron kala an ron lak sak top zel ti an soya me ni sari jandar sari vela po khan Pakhan Khopuya dor nei tu pakhat chuan sipai te chu localin kan bike zor lai an du an thanga an la chuak top ti in asoi Kachin ram chunga Pakhan Khopuya hian bike dor paruk aya tamma a oma chung dor nei tu te chuan an bike zor lai chu sipai ho ten an du in an ron lak thu an soi ve bokani hetianga sipai ho ten bike an lak sak ringot mai hi engwang nge ti tu man an hriat lo thu an soya sipai te hian lo lak tur an nei to lo awangin ruk ru ang main kholaya an wak to ani ber ome an bike lak sa te hi arukin midang hna an thal le mai an ring ani zirtop ni me ni sari tlai lamdar nga le achan ve vel khan sipai te chuan hakhathar a civil mi paruk an man ba ka in pakhata tangin poisa Myanmar chiat nuai ni le singa an ruk sak bokani Burma sipai ten civil mi an man nia an soi te chu puram cheu pucha kung pathang thang nu ni tin thluai pu boy ram ramlang te an ni hakhathar baptist church po sipai te hian an lu khunga thil an ti chiat le an lak engma hriat ani ri lo sipai ten mi paruk an man lai hian in pakhata tangin Myanmar poisa chiat nuai ni le singa po an la tel ti hi hakhathar khomi mi pakhat chuan a soi ninga ni zan po khan sipai te hian hakhathara vek hian mi som pahni an lo man to a an zinga mi somero an chua le ngala mi pahni an la reng zui ni in an soi hei mai ba ka hian sipai te hian nirlon thar khuwa a pungun hupte poisa Myanmar chiat duai som ba ka thil hludang tam tak an lak sak bok ni in tarlan ani meni ru khan KIA te chuan SSC sipai te chu mun thuma an beya he be pui an thak na hian Burma sipai terrorist group SSC sipai zahni chuangin hliam tuarin thi po anom nual ni in Kachin lam chuan an soi Burma lam sipai indo thlo na pakhat chuan an ma ni lam sipai te chu KIA lam emoti in van boru ka tangin an be chiam maya State Administration Council lam sipai somthum chuangin an thi pha ani KIA thu puan chuan meni ru khan Burma sipai lam indo thlo na pakhat chuan Kachin ram moimok bial chunga be pui athak na a an ma ni lam sipai jok akap chiam maya sipai za chuang zinga thi le hliam anom nual ti in KIA thu puang tu Colonel Nobu chuan a soyani nimin me ni riat khan Chinland Defence Force hakha te chuan senthang bial sur khwa a mun khwar sipai le police na kem chu kap turin an pana kem an thlen ma hian an lo hrelok nge sipai le police te kem chu asanin an lo inthiar fihlim man veka CDF te hian an kem tlan chiat san chu an haldar sak zui ni in tarlan ani CDF zinga mi pakhat chuan sur khwa a police le sipai na kem hi lak ngei tuma an pan thu soin an kem kan va thlen chuan sipai te le police te hi an lo to lawa an kem ero kan haldar sak vek ani ti in daha khapo sa hrilani sur khuwa kema hian sipai panga le police som pahni an oma CDF te hian ral thuam tha chu sak thailo ma sela kema an tlan chiat san chem te le thil dang an lak sak nual thung sang ni som ni Miss Universe Myanmar thana winner Miss Thuzar win chu tun thla ni som paru ka Miss Universe thana nei tura Myanmar IO turin US athleng to a nikum sang ni som ni December khan Miss Universe Myanmar thana nei ni in hemia hian Miss Thuzar win hi Chin State hakha IO telin winner aloni to ani Miss Universe thana an nei na mun tur hi Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood US ani kumsom ni pani mi Miss Thuzar win hi Chin mi ani lawa kol yangun lam mi ani a Miss Universe Myanmar sang ni som ni thana khan Chin State IO angin atelani a IO sak Chin State chu alam mulo ti soin
COVID-19 shileng zia deuh hun le rem chang ma sabera Chin State Capital Hakha chu atlo ngei tur thua soi zirna lama English major la in a final year ani a diploma in hospitality management azo to bokani mi thuzar hi Myanmar fir fiak sipai sarkar du lo tu le nat sataka do dal tu ani a ram mi puite po in an ngai sang le a Queen of Democracy ti in minglem an phua sak nge ani Kachin State banmo huam chunga alobam tlanga terror group sipai tranpui turakal firfiak sipai tam tham tak te chu long manga Suiku district ayar wadi luipui zo a an kallain meniruk zandariat vel khan KIA te chuan luipuya hian lolam bunin an loka buaya he in ka na hian KIA te chuan sipai chuan na long chu loka pilin firfiak sipai te chu somthum vel an thi ani helong firfiak sipai te chuan na KIA ten an ka pil tak hi alobam tlanga firfiak sipai te tranpui turakal anni KIA le Burma sipai te in ka na Burma sipai lam hian nun na an chan hnem tamal mal hlemaya KIA information officer soidanin moimuaka thona chuan tipal thila sipai in khuarna puak thei thil athak peka mi som thum an thi in mi som riat an hliama KIA kuta hian sipai zani vel an thi to a an ni po hi mun sang sanga anin beya KIA lamin mi engzat chi nge anin hlau to ti chu puan zar ani lo thung ani kar kalta thole ni lai ni khan KIA TNLA le MNDAA te chuan sipai LID 99 le Infantry Battalion 45 te chu tang rualin an ka pa Burma sipai ka hlum an nei nual ani TNLA le MNDAA te hian Northern Alliance sa an tho pui KIA te an pui ba ka in ven na tan sipai te hi kap an ni thu an soi ani March ni som ni pasari atanga me thatir thlengin sipai za som kwa pali vel chu KNU te kuta hian an thi to a mi zani som ni velin hliam an tuar boka KNU lam hian sipai pakwa an chan hliam som vel lai an nei ni in KNU 5th Brigade Lieutenant Colonel Solardo chuan a soyani thakhat chung hian KNU te chuan thlona manga beina tum som ni pasari vel an tok mana munzali pasaria in ka na chuak boka sipai te chet na awang hian civil mi som pali in nun na an chana mi som ni pariat vel an hliam bok ani hetia sipai ten an dowa mi pui zalen na tura an be na hi karen nam te chuan an tuar viu thung UN Noya Humanitarian Affair Union Papun District le in ka na chu ana mun danga te hian an sahim na zonga an in le lo chu asan mi singli vel an angin achuta Thailand a ral tlan mi sang khat vel chu nu naw le damlo ni tura an da bok ani mase KNU huai tu te chuan tun aya sipai ne na tura ta na hun tha barmaram in her danglam na hun tur hi a om love tuna kan be hian kan tu le fa te tan zalen na kan sualani ti chu an tlang au pui me kani kan tarlan to angin Myanmaram khopui sang sanga college le university athok faculty professor associate professor assistant professor le non technician staff sang khat zaruk somriat pathum chu meninga khan an na an ron som lo awangin chollai lok tir suspension ani thu dai tu ten order an chu ani tinga suspension order meni ruka anti chu na chan chu meninga khan zirna in zong hon le tur ti le thok tu te chu kim taka mani na theu ron zom le turati ania ma se an na theu an ron zom lova CDM an zom awangin hetiang hian sipai council sarkar chuan an chunga thu nei na an lek ko ta ani mi sang khat zaruk somriat pathum hi hriat thei chin ani ria rampum huwa pa order an la mu kim thei lo awangin hei ain atamrin ani hriat thei china an suspend tak college le university sanga faculty te chuan atop thlengin sipai council sarkar hi kan do dal dona kan zirlai te hi sipai dictator ho kut nuaya thiam na tluan tling lo pek kan du lo ani anti kan tu le fa te ma khuanga in leirem an ra theina tur le khovel huap zirna an don theinan CDM kan tel angai ani anti bok sipai fir fia kho ro rel na nuaya professor na tho ai chuan hetiang suspension tok lis zinga kan tel hi kan in chuang zok fe ani ti in an ma ni ban tu sipai thu nei tu te order chu chu
poi an tilo hle education department thok tu te hian sipai in thu nei na an pong la ka tangin red ribbon campaign an nei tana an nor an chun zom zela wangin Myanmar ram chunga sipai te thu nei na a hlo tin lo zia ati chiang hle mai health department atangin medical staff tele transport department thok tu te po za a somriatin CDM an thlopa wangin sarkar hi aro rel khol akal hlei theilowa Myanmar ram pum pui sarkar na thok noi nga vel an dor awangin eng na ma an la thok theilowa vo in thleng hian mi man le tual tha bak chu sipai council sarkar hian na tho mu mal an la nei theilo ani